Sanibonani babukeli, igama uSiphiwe usuka khona endaweni seScottsburg. Nginowafu la nginenkalazo kahle. Nginomuntu la bafo engimkhiphela inkomo. Kanti ngisikhiphe kumuntu orongo, which is umuntu wakhe. Ayibafaye ngiphethe kahle kana. Wena bakulobola umuntu athandana nawe kulobolise kumuntu wakhe? Yebo bafo into kanjalo. Intombazane elotsholwa ngo-25,000. Kumele ngenze njani? Kumele ngenze njani? Ngangifuna ukuyidla sungathi amalobolo 25,000 ayikho leyo nto. Imali okusala awunayo angithiya manje. Into ezenza lo unokunqoba abafana bamakhelwane baphume beyojima. Abuya ahlale wendini ebhizi lekancumana naye abafana bamakhelwane. Ethi abakhathali nje. Abakhathali makwenze njani? Uyakhathala nje wena? Uyakhathala nje wena? Ima bafo bethi abakhathali makwenze njani? Bagijima ekuseni bajoga. Abafana bajogayo la bahlezi bamba la emgaqweni. Angithi wena uhlezi usebenza naso isikhathi sami. Awusisi yini kodwa pho uncome phambi kwendoda phambi Mebuye emsebenzini bafo washiya ifoni wahamba ogeza. Kwangena ifoni bafo ethi it was so nice. Ivela kule card abasebenza nalo. ikhaladi. Yebo. Elentombazana noma elomfana? Elendoda bafo asebenza nayo. Ilona hlezi ekhuluma nalo efonini. Ngibingelela mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani atlekwa mhlabele nganaso madoda le phansi mangusi thiwa akhoba lo muntu wegcini kodwa akuyasikho lapho silala isikhona. Bhuti uyaphila mfowethu? Asikhona njani bafo? Siyaphila bafo. Ngake nje mfethu ubingelela ababukeli usho ukuthi namhlanje yini ongibizele yona la kule ndawo isendaweni yakuphi mfowethu la? Hayi seScottsburg bafo. Hayi mfowethu size safika. Ungake usitshele mfowethu ukuthi kahle kahle yini enza ukuthi uzosibiza mfethu uzosibhalela. Sanibonani babukeli, igama uSiphiwe usuka khona endaweni seScottsburg. Nginowafu la nginenkalazo kahle. Nginomuntu la bafo engimkhiphela inkomo. Kanti ngisikhiphe kumuntu orongo, which is umuntu wakhe. Ayibafaye ngiphethe kahle kana. Wena bakulobola umuntu athandana nawe kulobolise kumuntu wakhe? Yebo bafo into kanjani impela. Hayi kwenze kanjani lokho? Bafo sasuka namafuthu nje bafo ngithi hayi lo muntu lo wavele sisiphushile naye sineminyaka emibili nayo. Yeah. Bafo masifike ngale bafo masifica sifice umuntu wakhe ngathi ubaba wakhe simemeze kahle sikhuleke kahle egcekeni singene. Ngilobole bafo siqede. Khambeni isikhathi ngibona ukuthi hayi lento iyaphela yabo bafo. Umuntu ngiyambona as distance kumina masikhuluma sinokuxabana nje. Samtholi kahle. Isengicingweni mephumila ngimtholi. Into yami naye nje bafo into engaseke kodwa lo muntu olojoliwe. Masizama ukukhuluma naye abafowethu ngithi siyakhuluma naye hayi bafaya. Ngivela sitshena ngale ndoda yakhe athi iyadubula nani. Kuningi nje bafayile lo muntu sengikhathazile. Mhlambe uziyolobola mfowethu awuboneni wena? Bafo ngibona umuntu bafo. Engiphethe kahle bafo. Uyaphuza akaphuza Uyaphuza abhemi bafo. Kunjani wenzani yena yenzayo uyasonda? Yebo bafo. Uya enkonzweni khonza? Okay ungasho ukuthi khonza ngoba manje uma ikhonza ezayona izayona izohlambalazeka. Manje awusho mfowethu kuya yonke lento mayenzeka mekutshela ukuthi umuntu wakho unesibhamu yini usuke nithembisa uzomdubula mhlambe manje lokhu nimlandela nifuna inkomo? Bafo saze sayakubona bafo kunomuntu wakhe basikhipha sona isibhamu. Sathi sinabafowethu hayi siphelela la imali sifuna imali nje kubuya imali. Ngisenendaba naye bafo. Makubuye nje inkomo zasekhaya. Mhlambe ukulandisa umbukeli uzosibuza ukuthi mhlambe benazi izingane mhlambe noma beninazi izingane kulo 2 years. Akasinazi izingane. Ngake ngayikhuluma ukuthi ngifisa sibe nabantwana naye. Wayichitha bafo. Ngishaya ibhekiseli wathi akayinkingi. Ngini mhlambe bewumuntu ovakashayo mhlambe ke yokotiza noma bengakazi? Bengakazi bafo. Mhlambe umbukeli uzothi wena yini eyakwenza ukuthi uzumthembe kangaka uzuthi ukhiphe into yakhe into yamandla akho? Uthando bafo saqala ngalo mina naye la lungaphezulu kakhulu bafo. Ungaphezulu kakhulu wa muntu bafo ayikutenga ngenze yona endlini mangifika nje afike ephekile enze yonke into ewashile ayimini ngibona cha umuntu uphilayo. Ayangazi kwashinjani bafo ungake usilandise mhlambe uzubone wena ube neshoka kangakanani ukuthi lo muntu lo uyakuchithela uyayenza lento manje ngoba sesuka kuwena yini ayenza ubone kanjani uqale kanjani ukubona bafo wake wafona ngifuna kasisi efoni yami efoni sisi wakhe asengayisivi number bafo
ngathi noma ukuthi naye kanti usisi wakhe wayesevile nami ngaze ngile ngiqala ngibuka i-data zasisi wakhe kanti vele nosuku sisi wami omdala banako ukuxoxa naye shothi inamba banazo wayengiblockile bafo kwamba wayiposta lepanzula lakhe athi meliposta bafo hayi ngibona mina ukuthi hayi ayidisa zakhe ngisayibona ngafonelwa wasekhaya wathi ayibona nanga umuntu wakho la epostini no mangithi ngabheka idata zekhaya angiscreenshothela ngisendela hayi bafo upostile lempansula lakhe belipostile bahleli kamnandi sebedla yona le mali bathi amadoda angempela hayi bafika ngifika la yangiphathisa nje ngenye heart attack yanda bafo ngingekho right ngabe nasikhathi niye lapha niyokhokha mhlawumbe wabona kuubaba ngempela noma mfana umuntu oseyinsiza noma nje kwakuba kanjani obhuti abachaza babengeni bathi hayi bazibona kanje ubaba uthi ukukhula yeah futhi ya ngokomqondo hayi basitshela hayi mhlawumbe ubaba wakhe i-age yayihamba ngakho ewo South Africa ngicela ukuthi nisivumele asondele my sister South Africa yabona ezinye izinto zithi uma zenzeka ungakholwa mfowethu konke lokhu okwenzakalayo ngamhlawumbe kuyishintsha kanjani impilo yakho uyaphila my sister Njani? Siyaphila uvumani lo from ivumani film ngabe yamazi ubhuti Yebo ngiyamazi. umazi kanjani ubhuti wakho noma mhlawumbe umngane wakho Sike sathi ukuzwana for isikhashana esincane. nizwana kanjani nizwana amandla Cha sike sathi ukujola nje. Into engekho serious. bafuna yonke into engikhuluma ngayo nayo into engikhuluma ngayo ema sisters mawuthi benizwanani nizwana amandla Cha sike sathi ukuthandana nje isikhashana esincane. ubhuti ukhala ngokuthi umlobolise kwindoda yakho Uyazi kanjani yena leyo nto le? angithi niyaposta phela osisi bakho bangaside siyabona thina Wena unesibindi sokuthi ungilethe la. Uzongibuza leyo nto le. Why ngangibuza leyo nto le uma ufuna ukukhuluma nami ukhulume nami eceleni? uzobona kanjani ungiblockade Ayikho nje indaba yakho. Ayikho. yabona nje sisi wami nayo into engikhuluma ngayo nayo into engikhuluma ngayo ucathi kumnandi ukhipha imali yonke zonke insuku bafu lento kumele siyenze kahle awusuhlehle kancane sondela my sister bafu yonke lento wena ngabe usamthanda noma ufuna imali yakho sengifuna imali yami nje kuphela ngifuna imali yasekhaya bafu ngifuna imali yasekhaya uyajwayela Imali engakanani ekhiphile? Imali engakanani? le mali engilobole ngayo kanti le mali esiboye ngilobole ngayo nambe nidla nendoda yakho kanti Njengoba thathathwa ulala nami, bucathi ulala nami famala. Imali yasekhaya, imali yasekhaya nje mina. Yikho into engiyifunayo la kuwena. Thola la, ikho imali osiyithola. Imali yasekhaya. Sesidlile ke. Sesidlile. Pha manje imasisi manje ngabe mhlawumbe indlela eniphila ngayo nentombi yakho cha, akuyona. not intombi yakho indoda yakho Cha, kuyona indlela esiphila ngayo leyo. la baphila ukuqola abantu la Ayikho leyo nto le, ukuqola ayikho abantu leyo la nto le. Ayikho leyo nto. uyamthanda lo muntu onayo manje Ngiyamthanda. Lo, umthanda, That's why bumenza- nginaye. bumenza- Naye bengimthanda lo kodwa ngizwe igemegeme zakhe after Ziphi ungibona nje igemegeme? hayi. Ziphi? cha, Ziphi? Amantombazane la ojola nawo. So I had to do something. Manje uyangisola ngalokho. amantombazane wazi kanjani ukujona amantombazane obani abathi ujona namantombazane Abangani bakhe laba bathanda kakhulu ibona bakhuluma naye. vele uyaxoxa nabangani Hayi, bami cha, yawenza phela abangani bami abangani bakho ini yindaba wena ungabakhozi indaba ungakhulumi nabo abangani bakho that's why silana ke abangani bakho awucanga ukuthi abangani bakho mhlawumbe befuna ukufaka into ecijile kwawena bafuna ukuthola ayikho leyo nto leyo ayikho that's why ela yena ngoba abangani bakhe bamhluhla udoti that's why ela yikho into ekhuluma ngayo indaba lo ungakhulumanga naye bengizokhuluma kanjani naye angithi hamba uthi njani manje uyala nawe ungeka nawe. ngizokhuluma kanjani naye angithi unodlameni that's why ke ngingakwazi bafa ukwazi umchithele wena lutho bafu ngikaze ngimchithene ayikho leyo nto ayikho nesikhathi esiningi Ayikho ngisithola leyo naye nto lo leyo. muntu lo It's ngikaze been 2 ngamchithene years okay it's been 2 years bonze lo 2 years buhleli bungenzi lutho njengoba ngikulobola ukuthi ngikulobolele angithi ngibona umfazi la kuwena thola kanjani wena imali mfethu ulandise umbukeli bafu ngiyaphanda bafu it's been 2 years bafu ngiphandela yena lo muntu lo ngithi ngifuna umlobona kodwa manje ungenza nje yiphi uphanda kanjani mfethu bafu nginempempiyane bafu yini impimpiyano ukhona ungazi umshini nokusika utshani bafu ngokusika utshani bafu ngaze ngalimala bafu ngaphelela esibhedlela kwaqhashitshe bafu la ngihlabehlweni azange afike ezongibheka ngigula bafu singilele esibhedlela azange afike ezongibheka kodwa manje izinto azenzayo Benge ngize ngikwazi ukupheka cause into ethi bisi on and off vele bengizoza kanjani mina benginqabela ukuthi ngikubone Ayena kanjani bafu ngimfakela ngisho imali bafu kanjani ngifayela malini mfethu bafu ngihlezi ngimfakela 2000 njalo ngenyanga lo bafu Manje athi ufuna ngalo ukuthi 2000 ikhanda uyangondla yini
uyangondla ngalo 2000 ungenzelani manje sisona kahle kahle yini ngathi ufuna imali yini kuphela kulo cha hayi ngoba bengifuna imali bengitshethi khona mhlawumbe into esingayakha nayo kodwa ngiyabona ukuthi ayikho nje into esingayakha nayo yini ngoba imali yini ngenxa imali noma cha akusiyo nje imali akusiyo nje imali singayibeka eceleni nezenzo zakhe nje sometimes cha ngeke ngize ngikwazi futhi kuyenzeka ukuthi yenza ukuthi ungabe nasisikhathi manje unganginaki mina kumele ngenze njani I have to find a better one than you bekumele ke bekumele ngenze njani mina bemele ngenze njani bengengimina ngimele ukuthi ngihlale naye ngibekezelela ukuthi silala nje iround eyodwa njalo use right hand siyahafuzela njalo zonke insuku I have to awucabanga ukuthi ukhathazwa imshini ayikho lento kumele akhulume nami phela manje ukuthi ukhathele yena everyday awusebenzi zonke insuku bengisisifana nomuntu lo ngisithi kwakhatha ngisuku imali ngeke singenzele lutho imali phela angeke singenzele lutho mina imali ngeke singenzele lutho udinga attention yakho hleze usebenza bayigama lendoda yakho la umlobolise kuyo asikho isidingo sokuthi azi indoda yami iyanganelisa yona yini la yenza ngingayenzi mina yini nakhiphele spam namkhiphele spam angikaze mina ngimkhiphele isibhamu mhlambe yena wahamba waya kuyena ngangimtshelile kodwa ukuthi unesibhamu yena wayeyapi lapho yize nayo ndoda yakho sisibhamu sifumana sekhaya thi imali ngeke usayithola imali sidlile siqedile imali imali sisi mhlambe izintelulu ukuthi uzama ukuthi nimzamele imali yakhe ungaphela imali yakhe bafumana sekhaya ayikho imali ozoyithola the time ulala nami ngisho ukuthi bala lawo Ukade bengithenga phela. kushuthi ke kushuthi makuthi uthatha asithi uyadayisa ke uMakhosha kushuthi ke lo Makhosha bomthanda bomthanda ukusala lo Makhosha bomthanda hawu bongangithandi ngaba ukho la awuboni lento ezokubulalisa sisi angeke yini sondela ayikho into ayithembile ayikho into engiyithembile vele ayikho ayikho into ayithembile engiyithembile kodwa ngibuyelane la futhi ngiyozuyithola imali South Africa kodwa ezinye izinto ziyamangaza ziyakhathaza sisi kodwa umucanga bathini abazali nabo kodwa nginabo abazali indaba yini yadala ukuthi ungayomlobolisa abazalini umlobolisa endodeni yakho cha ngavele ngangibona ukuthi ayikho lento yakhe and futhi it's not like mhlawumbe walobola waqeda kaqedanga khalela imali ewu-half nakhona imali ewu-half nakhona after isikhathi esingaka after 2 years wonke no never how ngeke nje awucanga ukuthi mhlawumbe wonela abanye abasafuna ukulotshola ngalento yenzayo no angoneli muntu mina iy'nkinga zami ebesinazo angasalotshola naye lo Makhosha lo wena wakwazi kanjani ungilobola nabanye-ke lokho okubonela bazokubona iskema abantu vele nawo bazokubona nawo bafa yonke lento mfowethu mina khona into engayitholi kahle abangani bakho mhlawumbe bengakazi bekubonisa ukuthi mhlawumbe la ngabe ubhosa imali ewena bafu ngisho abangani bami bebengayiboni la makiqola kade yenziwa ilento ngabasikho la ungiziseleni la bafu ngihle masamba naye namajita samba mnandi bafu uyicherry bafu ephilayo sihlale namajita nazi abona hayi nginento why phongila ani Makhosha le why phongila imali sekhaya ayikho imali ozoyithola kumina ayikho imali ozoyithola bafu yonke lento ngaba zikho nje impawu ukuyibona mhlawumbe etsikiza manje namanye amadoda bafu behlala nami endlini bafu bephuma eso sikhathi abana yini baganisa kule ndoda yakhe shuthi phela yenza kangcono shuthi phela leyo ndoda yenza kangcono ngicela imali sekhaya nje kuphela ayikho imali ozoyithola kumina ayikho bafu wakwaphuma lo muntu emsebenzini bafu yes wathi mefika bafu ntambama ebuye emsebenzini wathi emsebenzini mebuye emsebenzini bafu washiya ifoni wahamba ogesi kwangena ifoni bafu ethi it was so nice ivele kule card abasebenza nalo ikhalati yebo elentombazana noma elendoda bafu asebenza nayo ilona hleze ekhuluma nalo efonini athi umnganalo umeli best yakhe asebenza nayo wangiyeka sonke leso sikhathi yini wena sisube ne-mail best awubona ubufebe lobo hayi i-mail best uma sizwana khona inkinga uma kuzwana ubulili obungafani ayikho into aphuma athi ephathini lo baba athi nginephathi emsebenzini kanti uhambe uyodliwa amaphathi sajola sawahamba nawe yini pho inkinga manje yini ufuna ngwayeke sisawubona ukuthi mhlawumbe lento leyo oyenzayo mhlawumbe udigcile isithunzi sakini phansi hayi asikho isithunzi besithunzi sosisibakhe lo bafu ayikho leyo nto leyo ayikho leyo nto leyo zangikhuzi ngenza sekhaya zathi ngihlukana nalo muntu lo vele ngothando ngaqhubeka nami ngambone muhle nje baba ubalalelile nje angithi ubalalelile that's why sila angithi wabalalela that's why kube khona nale inkinga ezikhona la phakathi kwethu ingabulalela osisi bakho okudlula mina angani Tade zenza lo unokunqoba abafana bamakhelwane baphume beyojima abuya ahlale wendini ebhizi leke ncumana naye abafana bamakhelwane ethi abakhathali nje abakhathali makwenze njani uyakhathala nje wena
Uyakhathala nje wena. Ima bafo bethi abakhathali makwenze njani bagijima ekuseni bajoga. Abafana abajogayo la bahlezi bamba lemgaqweni. Angithi wena uhlezi usebenza naso isikhathi sami. Awusisi yini kodwa pho uncome phambi kwendoda yakho uthi Bengifuna vele adinwe abaseleke mhlawumbe bezokwenza kangcono kodwa akazange Ngengca ngcono ngani? Ubone konke lokho. Bafo uke wakutshela ukuthi unayo ilokhuzane yakhe ibuye ingabi strong yini. Cha, akukho kanjalo. Uyakhathala Uyakhathala kuphela. yini ndaba uke wamzama wena ukuthi Ingakho ke ngenze yonke lento le ngenzile ngoba bengibona ukuthi kushuthi khona le okungcono khona kunami. Shuthi bekhona la kade ungakhathali khona nje ubufika kumina usukhathele. Hleze ngisinda imshini usukulonga ucathi ngifika ngakhathela kanjani endlini. Ayikho le Yima bafo yehlisa ulaka bafo. Yehlisa ulaka lento le. Wena sisikodwa mina into engiyibona mfethu ngicela nizame imali yakhe. Kwakuyimalini mfethu? Kakubuya imali yasekhaya nje bafo ngazama bafo ngabeka bafo ngiyaphanda ngiphanda kanzima. Bafo ngathi ngihlane si 25000 bafo. Ngambuza bafo ngahlala naye phansi ngambuza. Ngathi le mali singakanani? Wathi right kakhulu bafo sengimlobolile ngiqedile la. Wayibona apha intombazane elotsholwa ngo25000. Kumele ngenze njani ngithanda? Intombazane elotsholwa ngo25000. Kumele ngenze njani ngithanda? Kumele ngenze njani? Ngangifuna ukuyidla sungathi amalobolo 25000 ayikho le nto le. Imali okusala awunayo angitshiya manje. Ima sisi why nayamukela pho? Ingavele ngangifuna Ngikhola lapha imali yami. Ngangifuna kona vele. Ngangifuna kona isikhathi sami esingaka nginawe ngikuwashela ngikwenzela yonke into. Hayi incane kabi lo mali. Umahosha yezo. Ayikho le nto le. Wawumthanda okusalayo wawumthanda. Bafo imake mangathiwa mhlamba uthi imali ngiyakunikeza uthi anibuyelana ngavuma nibuyela. Lutho bafo ngisayifunda ehlane nale ngane ngifuna sekhande kuphela. Kanjani njengoba ula kusho kona ukuthi uyangithanda shuthi ke shuthi njengoba ula Alokho uthande nginalo for bengeke uze lana ukuba ungithanda bengeke uze la ukuba ungithanda shuthi uyangithanda shuthi ke asilungise lento le sibeke imali ayikho mina nawe shuthi asibeke imali eceleni awubona ukuthi lento ngakubulalisa sisi angeke ayikho into ezongibulalisa ayikho awubona ukuthi ngakufaka uyangithanda usangithanda cha yajwayela sisi uyangithanda usangithanda umbuzo uyangithanda noma usangithanda nani uyangithanda noma usangithanda ngisakufuna ayikho leyo nto leyo ke yiphi shuthi ayikho ke leyo nto ukube awungithandi ngaba sikho la manje sila ngani shuthi uyangithanda kushuthi usafuna khona into osafuna silungise le mali le owayikhokha bengizikhokhela ngayo nami kade ngibona lento yakho kade yenza amantombazane yonke lento ungenaso isikhathi sami njoba sila ingenxa yakho sikulesimo lesisa ingenxa yakho that's why sila cela imali asekhaya kwafoni ngiyiphatha wathengelwa yimini manje kusho ukuthini let's leyo phone leyo ngicela imali yami letha leyo phone yini engiyongenzela yona ebonakalayo yini uhlezi ulukile kwemanje ulukile ulo imali yaba yakho kusho kona ukuthi uyangithanda usenginike imali usuwazi ukuthi ngiyenzeni le enye imali kusho kona ukuthi uyangithanda bafo manje yini imali ubuya kufaka imali futhi uyangifakela imali mina iyangixakamisela bafo ngiyithanda le ngane yaso ngijaba manje ingane sekhaya bafo ngihlalile naso phansi yonke into ngifuna imali yasekhaya bafo angisayifuna into eziningi sengisamdinga empilweni yami sengizamile bafo yonke into sengicela nje imali yasekhaya ibuye wena usuzame konke last month ade ungifakela imali usuqedile njalo angisesudlala ngaye nje ingakho manje asafuni lutho nawe ayikho le nto leyo ayikho le nto usayihlanisa usazobuya ayikho engihlanisayo usayihlanisa usazobuya unazi inamba zabantu bakuphi yebo nginazo inamba zabantu bakuphi sifone abazali bakho bazokwenza nabazali bami mhlawumbe bayazi into yenzayo umfonele baba wakhe lo nginayo inamba baba wakhe pho manje baba uzokwenzani uyena ozoyikhokha le mali yami oyidlini uzoyikhokhelani imali ayithi ngaphuma ngelobola wena ayithi ngaphuma ngolobola wena ngaphuma ngolobola wena nje ngifuna le mali ngiyoyilanda kubaba wakho angiphoqanga wena uma ngitshela ufuna ukuthi uyangilobola ufuna ungilobola wahamba wangilobola esilimeni hawu uvele indoda yakhe isilimo nawe manje naniplaneni sithi nendoda yakho ngoba nizenimuzi azange siplane lutho bazi vele ukuthi sinaye siyathandana shuthi ke waswasho ukuthi asimbambeke ukuze bamaqola vele lawo ubona ukuthi one day ngakudubula le ndoda yakho ikhisho angeke izinto angeke yini engavimba ukuthi ngakudubula angeke indlela ngithanda ngayo uthandani ibhizinisi imali zabantu yena wangithanda kanjani ngabe beniqala ukuqola lo noma khona abanye bakhona abantu abaqolwayo labo besiqala ngayo impilo eniphilayo vele cha besiqala ngayo kodwa sisi bafundi yabo nje bafundi abo ayenze lo sisihleni namajida sibuka ibhola aphuma ebathroom aphuma eqhebhezile bafundi hleni namajida lapho into ayenza noma into ebeyenza into ayenzayo bafu yabo nje ngicina uhlala naye izinto azenzayo zonke lezo
Angithi wangifica ngiqepheza konke lokho bengikwenza sinawe sisathandana right bengihlezi ngiqepheza ubufuna ukubona wena wedwa into ezi-right ngibonani kanti ufuna ukubona wena wedwa into ezi-right awukaze wakhuluma nami ukuthi awukuthanda ukuthi ngikwenze lokho angazi ngikhuze ngithi into uqepheza mkhona machithi wakwamkhuza bafu hayi ngamkhuza bafu kaningi bethini mumkhuza angiphendulasa nginamahloni bafu ukhona umuntu ongasho njalo bafazi nje ukhona umuntu ongafuna ukubona izidlo zakho nje bafu abona izidlo zakho nje bafu bethi yena ku-right mabebona bafu uthi ku-right abanye abantu bengibona ngedwa kumele uthenge isiketi eside iphini ifake ukuze ngigqoke ngiyangigqoke le ngeke ikete ezinto ungayigqoka mbuyishiya kini angithi kuyimanje leso usigqokini ngoba buphuma kini ngabe uqephezile la kuyimanje yini ugqoke kahle muphuma kini kusho ukuthi uyamdelela lo cha ngoba ngimdelela wenzani ngimdelela ubuyisa ngayo ukuthi awubona ukuthi angibukisi ngawe wangifica ngikwenza wayi kunenkinga manje ngoba nakho usuthu lobolile masilotsholiwe yenani mfazi masilotsholiwe intoni masilotsholiwe kanje awuqedanga okay ubhuti ufuna imali yakhe mina into engibonayo angeke mina ukuyikhokha leyo mali leyo okay ku-right ngiyafunda uyazi naye that's why kade ngenzela yonke into lezo zikhokhelo ba hey mina ngiyazi lento South Africa mfethu ngicela sitshela abazali bakho into enganani bafo kunjani kumele abazali bami la kodwa ngimele bazi ukuthi udla imali mhlawumbe bazoyikhokha siyabafonela nje abazali bakho bayikhokha abazali bami leyo mali leyo akwazi angeke baze bayikhokha angazi mina ngibuza ukuthi njoba sila sifunani la kusho ukuthi usangithanda ayikho into elungiswa if umuntu ongasamthandi bekumele ungiyeke kanjalo ungiyeke uyamthanda eqaleni kahle kahle ufunani ufuna imali noma uyamthanda sengiright ngaye akahambe nje bafu aphindele kubo okanye aphinde kulesigibeng sakhe ayikho lento leyo ayikho lento angeke uzuyithola imali kumina angeke uzuyithola imali kumina angeke ngize ngikunike imali yakhe imali ozoyithola kumina sonke lesikhathi unami bewunga-account leyo mali leyo leyo mali leyo bengizijabulisa ngayo awubona ukuthi umehlisa isithunzi nasemphakathini asikho isithunzi engimehlisa sona azongibwathi at least ke bamba lesincane onaso-ke njengoba sila kumanje ungiyekele akho mali ozoyithola kumina akanaso vele isithunzi abambe sona leso sincane onaso-ke at least bamba leso esincane onaso siqedwe mina shuthi buvele ungenaso vele ngaba sikho la besingekho vele bafu ayikuteka ngamjabulisi ngayo lo bafu endlini njalo uma ngibuya bafu bengihlezi ngizobuya nentodla ngithenga ibhakede bafu lenyama le-KFC ngiwathenge bafu Big Mac McDonald beyibuzwa kuyena yonke leyo nto angize sicaphuneni nganza sekhaya aze bamba ufune emadodeni nabinyo na yonke leyo nto inganasekhaya abantu abadala ababathi badala kumele bayiphumele manje bayiphantele nabo kumele bayiphumele manje nabo bayiphantele waye bebefuna cha angazi ukuthi wena ukuthatha kanjani lokho awucanga ukuthi umhobholo ukuthi osisi bakho osikwiza bakho bangathi kuyafana bebengikhuluma kabi kuyena ngeke bangakhulumi ngoba basekhona ubhuti wawo manje nakini udla wedwa nakini cha kukho kanjalo ubone mngaka njengoba ayikho lento wangithanda ngimngaka nje namanje usangithanda ngaba sikho la ngimile lapho mina wesise awubona ukuthi umhobholo lento yenza kwawena nje uyangibhedela ikho lento le usuku ungekho emasiso babili waye uzela wena ungena indaba zabantu ababili angithi wena umblock angithi akekho la hlezi athe ungilobolekeni ngabe sibathatha ngani wena ungena phi kungani la umkhulumele ayikho la nto leyo hamba uyilanda isigora sakho lento leyo hayi ngoba ungabaleka mengasafike la uyamsaba that's why silabo ungaqondi ngani kuyena ufune leyo mali wayifuna kumina leyo mali leyo wayifuna kumina leyo mali leyo wayifuna kumina leyo mali ayikho imali ozoyithola la kumina ayikho unaso isiqiniseko kuyimanje ngicela simfonele baba wakhe baba lengane simfonele manje wayi kumele sifonele ubaba ngifumela sekhaya sizoyikhokha imali noma ngeke waye kumele sifonele ubaba wami asikho isidingo sokuthi umfonele ubaba wami asikho isidingo sokuthi sifake abazali bami kulento leyo okay fine yazini asilungisa nje lento leyo ikhona imali yami enesifase engenile and then ngizozama ukuthi ngikhokhele half wayo leyo mali leyo then engizoyithola okay fine ngizozama ke then at least give me a week ukuthi ngikwazi ukuhlanganisela imali yakho abazali singabathinta uzokwazi uyikhokha ngizokwazi ukuthi ngikhokhe imali yakho asikho isidingo sokuthi ngifake abazali bami waye ufuna ufaka umzali wami kodwa uzokhokha imali enidlini endoda yakho imali ngizokwazi ukuthi ngikhokhele ngiyasho ukuthi imali yakho ngizoyikhokha usebenza ufuna imali mina ngibona uyidea right usifonele baba wakho mhlawumbe uyena ozokukhokhelela cha asikho isidingo sokuthi ngikufonele ubaba wami asikho isidingo ngiyasho ukuthi imali ngizoyikhokha imali yakho asikho isidingo sokuthi kufanele kufaka abazali bami kuyona yonke lento le angithi silathini soyiqeda lathina lento le
Akumele kufaka abazali bami la. Ngiyacela ukuthi ningamfoneli baba. Imasisi kade indaba yini balekela ngithi uthe nawo unayo imali kade uthi awunayo imali. Yes, ngishilo ukuthi anginayo imali. But ngayizama iplan ukuthi ngikwazi ukuthi ngimkhokhele imali yakhe. At least nawe yasho ukuthi angisebenzi. Uzokwazi u25,000 uzokwazi ukukhokhe inyanga engaki? Maybe 3 or 2 months. Yeah, maybe ngizokwazi. Bazoqola abantu la. Imali yami kodwa. Ufuna imali yakho noma Ngeke niqola abantu. ukuthi ngizofuna ngisazoqola abanye abantu. Ufuna imali yakho noma uyifuna? Okay, ke thula kuzoyithola imali yakho. Thula uzoyithola imali yakho. Angithi ufuna imali yakho? Angalaphela nje lamasonto ngiyamfonela baba wakho. Okay, fine. Ngilinde ke at least inyanga eyodwa ke then ngikwazi ukuthi ngizothatha u25k. Ngizothatha. Okay bafo ngicela umnikeze noma mhlawumbe u4 months noma 3. Ngikhulu baba performance. 3 months noma 2 months azothola lokho ngikhokha imali yami. Manje phela esikoleni uzodlana ucabanga. Uzibona utshela indoda yakhe. La baqola nabantu. Okay, fine. 2 months, 3 months is fair enough. Isikhathi sami Ungaqola abantu ngoba ukubulala nendoda yakhe. Okay, ngeke. Angeke ngize ngikwenze lokho. Vele bengiqala ngigcina ngawo. Ayo South Africa niyabona ukuthi ngizima emhlabeni yazi manje sisi lento le ungayenzi ngabanye abantu bokudubula. Angeke Sengiyona indoda yakhe nalesibhanda lokuqhwasha lapha. Bengazi vele ukuthi kulula kuthola wena. That's why ngangibophisanga futhi that's why sila. Bafo ayikulungile futhi uzizwa kanjani futhi yonke lento. Bafo nje ngiphoxekile. Mangithola imali esekhaya nje uma wami uzothola ukuthula. Ila ngokwazi khona ukuphumula ngihlukane nje nayo leyo nto. Lobona omunye futhi. Angizwa uthini futhi uthi uzophinda ayenzeni? Cha ngiyabuza. Uthi uzolobola omunye. Akuhlangene nawe lokho. Okay, fine, mela kuzoyithola. In less than 3 months. Ew Africa nithemba ukuthi niyabona ukuthi i-danger zone ingakephi. Bafo ungahamba naye bese umphelezele lo mjida mfethu. Bafo akunankinga yabona. Ngihamba naye umphelezele. Manje sesikodwa uyeke nawe uqola abantu yes. Sasiqedile, angithi uhambile? Cha, sengithi uyeke ukuqola abantu bokubulala abantu. Angeke bazi bangibulala abantu. Bengenza kuyena nje kwavele bekulula. Indaba yonke lento obuyenza ngoba bekhetha mhlawumbe. So bekindlela yami ukuthi ngiyiphindiselele kuyena. That's why ngenze yonke lento engiyenzile. Hayi siyabonga sisi.